Newsfast Karbi Anglong berta ki thanja bangini samika cherong party aprangsi berta ke pipen arjui kha Osomar bangkep aphai ke dua tungphan nong ekapajir ponsi ingdeng ke thom epie Chelsea song amhang ke thek arni aliralon chipi pon Surihajan Don Surya Klamalong Krista Pramuksan Melanamai Along Ranjit Kumar Das Chitongdun Kaching Thura Saya Putha Than Sita Hemprek Alam Ninjiji Inquire Sirket Karbila Metamai Ninka Nisek Amaipi Mini Kichok Daldali Medical Sub Center ke Ingnam Pamandet Aputhak Usuka Pen Ningkang Samsik Chipaklang CM Tuliram Ronghang Amithanga Hemelong Sok Minu Puru Pandal Along Indeng ke Thom ke Chok Khacha ke Kan Ponsi Minu Kachipon Sot Richo Lapen Rusamson Singing Tiatoma Phan Chikimu Ponsi Pini All Party Hills Leader Conference Indeng ke Thoma Mahang ke Thek Arni Mate Foundation Day Dokmukak Higher Secondary Pathwa Klamalong Rat Amaipi Ingnipon Bang Somailong Bang Surikep Amulukatum Armuchitong Dunsi Mayardi Pidun Pini EPH Chelsea Indeng ke Thom Foundation Day Arni Katalon Along EPH Chelsea Maipu JI Kathar Kongchun Bang Sarkiri Rongphar Rajas Tiso Organizing Chunbang Kursing Timung Lamjai Sarpo Angtong Inti Bipon Khajar Atum Siksidul Aputhak Kachini Nangji Lapen Song Aprangki Ponje Phan Ning Palutchok Alam Than Pon Bang Somailong BJP Congress ASDC Aboy Angsom Kangrai Ponsi EPH Chelsea Along Chepa Ogdun Lapen Hemtun Isipen Osumar Bangkep Aphai ke Dotum Aphan Nong Ekapajir Pon Biatum Lapen Inglong Aso Tum Non Chinilo Je Ilitum Tur Pak Pete Adeda Bang Epu Dam Dedet Lo Amunit Si Avedaji Lapuan Lo Na Je Plam La Potsi Amunit Anke Aprang Edut Det Na Lang Usinilitum Mathasi Pini ke Inauguration Ason Lo Kicheng Ason Lo Bang Kepen Athak Usumar ke dua tumpan Bang Thom Ke Beli Adon Don Thom Kep Atumpan Nilitum Pini Nong E Pajirlo Lapen Lason Taksi Constituency Tin Lason Si Pajir Pon Bom Jelang Non Amate Bang Thom Kep Kikoi Bang Kepen Athak An Pusi Nitum Pitiklo Atema Ilitum Harukrisir Kepra Pokebra Isian Inkan Ilitum 88% Karbi Detsi Lapen Hill Tribes Tumpang Rumpet 96% Non-tribal Tumke 4% only 1951 Non ke 2011 Census ke Ilitum Karbi Atum 44% vet lo Lapen tribal Tumpang Rumpet 55% vet Anke Karbi Atum 44% vet Pulotangte A ortho amining bangela puhelo natural justice atengke Karbi Anglong ke vir etle avelo abinong ke nabo athema Karbi Anglong pujite bang phokebra sige ong in nei sita donangji lahel lasi non ke Karbi atum anta Karbi Anglong le pivir ingtungte nitum lasi abidi ave lake akapreka bidi ave ilitum kapechan kacepechan chete ilitum abidi ave munit ke ili kopine penle thi boy le ili munit to ki un kali lapo lapen lake der England huya kam lake men pen amat bang kep pedunang poliki unji ta kali lapot lake ni tum ke cheng lo mo ningkan kep in koya pike ili tum Karbi Anglong binong chelong thuji meni bo khansi ni tum bot il lapen ke alang litum la osomar do otu lapen ki duk nei tum han ke ni litum power wang lo te Nitum sakuri tapi vek kolang litum pan. Dan kecuali jun ke longji au upai abidi tu ke alang litum pan klem vek. Kan ke teklong ateng ke pininang litum mana teklong prong lo hai pon vek ku. Atheman nitum poisa lagi pita kali lai hoi. Muni tetum amet hanga koros pensi pini ke bang. Te bang suri lo kan lo pini bang suri kep ke so sebo. Pini nange join nante BJP pen ong nai lo. La pen bitung pen. La pen ke doloni pen. Ilitum CM arong penamat lapen ilitum MP Horinsing be arong penamat lapen arong ka prek pen BJP ong nei lo
lapen adun tu Congress lo lapen adun tu ASDC. Dok mukak pen longkiram teron lapen phuluni pen arun kru Newsfast Karbi Anglong. Pinisari hajan donsuri aklam along prestha pramuk samilan amai kepadupon labangso amai along alhi sarpo manpen Ronjit Kumar Das Assam State BJP amai phu manpeng alhi Phunidor Sarma Kongchunbang Assam State BJP Chopha Pangjang alhi amanpen Dr. Mol Mumin MLA Jagat Singh Ing TEM Amar Singh Tiso MD Phukon Richard Tokbi MAC Pavitra Rongpi MAC Mukut Mohanta MAC Penchenglo Kethegidingatum Chetongdun Ronjit Das Assam State BJP Amaipu Ahin Pen Lamthe Kijai Ponke Assam Angkang Pi Along Surihini Rain Koiraisi MLA Kilik Ahut Haroi Sira Kithom MLA Hai Ponji Congress Asong Ningkan Kripok Charidet Pen Medical College Trok Vet Kaselam Ponthek Setami BJP Asong Atuk Ningkan Pho Pen Cap Medical College Selam Pon Edlo Non Prabjin Pen Hanjang Langso Alongta 100 bedded hospital Kimpon Thupo Puta Lamthe Along Jaipon Non BJP government atum Towar Dolong Meri Hing Mesen Kijuna Lang Pachetang Edji Aphan Setame Siding Pon Bom Loputa Lamthe Along Jaipon Thu College Kacharli atum aphanta Akejoy Pensi Amen Pachet Habdun Longlo Lockdown Ahuta Akejoy Pen Sang Setame Ron Pon Longlo Penchenglo BJP Asong Kiklem Kidam Ponaputhak Aronatang Than Pachini Pon সমষ্টি হৰুপথাৰ সমষ্টি মৰিয়নি ইটাবৰ নাজিৰা শিৱসাগৰ ডুমডুমা আৰু নাওবৈচা এই আঠটা সমষ্টিৰ মানুহে পূৰ্বৰ পৰা সিদ্ধান্ত এটা লৈ আছিল কিন্তু যোৱাকালি মানসিক বিকৃতি ঘটা যি কথা ক'লে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই আৰু সেই বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত যি কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰিলে তাৰ ফলস্বৰূপে আগন্তুক দিনত আমি 8টা সিট উজনি অসমত 8টা সিট নিশ্চিত ৰূপত পাম আৰু লগতে যি নতুন যি দল সেই নতুন দলে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক ভিত্তি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বুথ কমিটি গঠন কৰিব লাগতে প্ৰায় আজি 7টা বছৰ আমি 28000 বুথ কমিটি আমি কৰিব পাৰিছোঁ আজি দেখিছে আপোনালোকে যে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন পাতিছোঁ আমি এই বোকাজানত এই পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আমি নিযুক্তি দিওঁতে বা পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ সংগঠন কৰোঁতে প্ৰায় আমাৰ 6টা বছৰ আমি অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে সংগঠন নোহোৱাকৈ কোনোবাই নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে নিৰ্বাচন খেলিলে সেইখন সাগৰৰ ওপৰৰ সদৃশ ঢৌৰ দৰে হ'বগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সাগৰতলীৰ নিৰবিচ্ছিন্ন ঢৌ সাগৰতলীত সদায় বহি থাকে আৰু সাগৰৰ ওপৰৰ ঢৌ নিমিষতে আহি নিমিষতে মাৰ যায় নতুন নতুন যিসমূহ আঞ্চলিক দল তেওঁলোকে হৈছে সাগৰতলীৰ ওপৰৰ ঢৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু এনডিএ হৈছে সাগৰতলীৰ নিৰবিচ্ছিন্ন ঢৌ Hanjang Langso Pen Bisnu Lekhe Nilipen Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong Karbi Akhaya Long Hako Pen Nimrokom Ajutang Kirimbom Hachakan Rimbom Nangjipura Pini Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Mate CEM Tuliram Ronghang Dipu Methang Ahem Rongthe Ang Along Ingdeng Kethom Apong Kechok Hachake Kanpon Alang Litum Ningkan Isek Methang Sokati Pen Hem Thekup Along Jewansik Lokhi Sok Menu Mati Rit Pen Wansi Methang Ahem Sok Puru Along Kepon Bang Sohud Riso Ejang Kleng Dun Kleng Sarpuatum Sok Menu Roy Ponsi Hem An Chepon Bangso Ahemeri Pi CEM Achor Kachiteron Pi Arideng Pen Sok Vuk Ponsi Aronatang Pachok Pon Hachake Kan Pon Lote Sok Menu Mate Asap Ki Kamdo Mate Phan Phokep Kelong Ang Thek Do Pusi CEM Tuliram Ronghang Ningje Lasi Karbi Anglong Arat Akhi adat ke doa tum setame hacakan ponsi keme mate bangso ajutang cetene nangne jongsi komane hacakekan jiaphat ninghang pen kadure do pulote alangli hin penta cerap cetu dunji puta alangli ningje pon anparta bangso hacakekan lake dhorom alamabe lake hako pen sok amenu ke palong jiaphan akaprek adhorom atumta bangso hacakekan abangke klempon me puta alangli pachini lasi pining Ingdeng Kethom Hachakekan Along Angdeng Anghoi Vomut Vokan Anta Mesen Pusi CEM Tuliram Ronghang Asang Ho Perang Kiangnu Nang Thandun Pisar Ekethan Tekang Ateng Pen Da Kapijut Sila Pining Pen Kan Kethom Angdeng Ingkan Thoman Ke Laso Hachakan Nangji Lasi Apran Ke Wojon Kre Thom Si Anam Phan Hirjume Chohan Lasi pining bangke arumu pipen wo pinangji lasi wojon kre thom arum pi jon arna maphan
kirjumi chuhang si pining bangta thod ani kan wang ekle mason si dan nili rit ki kopen hu nili hem aingkroan uluan sok pali bom nono risu yang atu nikan sekpen rong asar pencing wai pen lingdun ling sarpu pencing wai pen risu yang pencing wai pen nikan si pen haja ke kanje phan erong pen iun det akhia dat kedu ba akhia dat ave tum tami ye tangka poisa rong si cirung pen wate nili tame haja ke kanje phan nili jongjung hin pen tame kerap dia phan nili bo iji ethe lage thangna ta sumse risoi jang atum sok ponang po mentung inghor ponang po senam donang po lapen ke pilu donang po aprange bosta ave lasu pilu long si sok habnang po sok tuning ben ke nili lahaya kam ekle man aningkan wang dami 50% mane piningong si nili mon pharui silong long te muning mange mon pharui si hinilong long ni lason si ke patlok lasi nili dak man jalong si nili hidi do ada hidi pen pining pen tuning pen nili ko an ma ke long pining mang ai che tum la ke thorom pen la culture thorom pen jutang la bange break lasi la jutang jubat ke la ke ile tum hu birthe ke plang pen sil tum karbi dolo pen ke ilkum da karbi hai kan thim choklim pen sil tum phat la ke lahai hormu ke ilkum han ke thik lasi la so hormu ke horoma kape tahai non aglengi chidame dia kape Kristiana dhorom dum kirim dum dolo Bible pon he no jano la bange choklo ala horoma teng sita achar he ta tu si me si nili kargelo ton mas kosil indra si me chunigri ye char he me kachar he ta me ile tum ngel si akarchar lasi dharoma ateng ben Bible pon he la bange choklo ba lasi hala dhorom pon hala tu claim da henone nili choklo lak tuma dharoma teng sita kachar he ta tu si me son na taksi la hacha ke kan me la ke dhorom ke akapreklo sita la hacha ke kan me claim si me so jang phan tini ne dia phan ile tuma culture mate tuma jutang jupat tini ne dia phan si ili kachu lae bangke kamun thiben si ili so ke claim News Text Report Newsfast Karbi Anglong BJP Kachari Pon Council ke theki dingatum Karbi Anglong arlo seke chelang him chingthor piklopu chipindak sita Karbi Anglong rongrop atok anoke non puanta chingthor don thek thelang puke klangdaklo lasong theke dhonsuri constituency arlo daldali ahawar kothalbari along kedo medical sub center thangnat aleka vedet pen pangramsu floor mate aklonganta henothaisi wak etlo inghap monhap anta avedetlo hemkom hemraita babbi jirhupsi pamuring sangpen bhot banglo nangmandet hadak aradatum saijokjik methang akhiadat chepadampen dipuansi sichelangdam nangkoklo laso puthak hadak aradatum batai council aphan pachinilo sita piniarnianta thangnat asai kedeng avedetlo Karbi Anglong district ahempi dipurang supi pen kehelo 10 km andak adimalong anta lason nangkimanke therak nini alambinong laan apit Health and Family Welfare Department asaki mate Joint Director of Health Service pen humri damsi sakedeng ponke heloveng alamlo lasi council arum kedu alika venai lapen amokewang venai department ke Health and Family Welfare Department ta isilo pusi usukatum akwai pipon News Text Report Newsfast Karbi Anglong For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH,
diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kantor pen nang cerui tulo. Karbi Anglong Autonomous Council pen home cap mate Tennos School Sishu Niketan School Boundary Wall mate Loketarlia Hema Paisong Tangkai Pijia Phan Difu Manja Tower Saraswati Vidya Mandir School Kheroni Along Arkwai Cheklonipai Inquiry ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arideng pen long eke sompon Vidya Bharati Sishu Niketan pen Chepatir Piponsi Toklang Thanbang Kaching Rumamai mate Acharya Sanmilan Kuasai Amo Saraswati Vidya Mandir School Kheroni Difu Manja Kacheleng Atowar Pi Akongalong Arnisi Aparman Kepadua Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Mate Team Karbi Anglong Keja CM Tuliram Ronghang Chetong Dunsi Kheroni Sishu Niketan HDP Sishu Niketan Bokajan Sishu Niketan Sangti Hidi Mate Balipothar Sishu Niketan Bomulangso Mate Silunijan Sishu Niketan Dolamara Sishu Niketan Volongkomaji Mate Bokulia Sishu Niketan Phuloni Sishu Niketan Tekelangjon Mate Bakpani Sishu Niketan Lapen Samuguri Sishu Niketan Home Cap Lokechalia Hema Paisong Kangkai Pijia Phan Surihini Ra Inkoi Lapen Surihini Ra Inkoi Raisi Aninkana Pharman Panchayat and Rural Development Mate PNRD Scheme Fund Pen Kapanong Piponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Arideng Pensi Long Ekesom Ingpupon Bangso Mailong Iam Amar Singh Tisu Lun Singh Teron Pradip Rongpi Mongol Singh Timung Torendra Burma Emisidor Singh Ronghang Richard Stockby Pabitra Rongpi Ram Singh Timung Lapen Dioping Maslai Atungta Labangso Along Ekesom Along Chetong Dunsi Ing Samjin Pen Maika Pachun Pon Birta Newsfast Karbi Anglong Apherang Kipen Birta Humri Dunlong Da Bharti Ahin Pen Karbi Anglong along Humkre Si Sishu Niketon do Laso Sishu Niketon Acharja Atumphan Isi Honmilon Pusi Patik Pon Pensi Pini Bang Somai Padopon lo Asla Bang Somai along Kadokawe Thanbang Mate Acharja Keongdung alang litum nang chetong dun pen Manjapen Dilip Hansi Newsfast Karbi Anglong All India Karbi Student Union Asong Pini PHI Bialong Ingdeng Pho Mahang Kithek Arni Katalon Pon Bangso Mai Long Sonjitaro Pen Maichari Ponsi Kongchun Bang Starson Tiso Pen Aluhi Pachini Ponsi Aluhi Aman Pen KLNLF Chairman Pidili Lapen Chop Hapangjang Aluhi HTL Chairman Soising Rong Pilapen SYC Haipa Kaya Lapen Kaprek Hampang Asongatum Chetong Dun Bangso Mai Long Aluhi Pen Lam Ke Jai Ke Karbi Anglong Ke Hampang Asong Dupik Lo Seta Hemprek Aparman Along Pulote Kacherap Kachedo Kinangso Lapen Non Sorkar Pen Hemprek Aparman Chinki Bom Ke KLNLF Asong Si Chinki Bom Langputa KLNLF Chairman Pidili Pen Lam Jai Pon Lapu HTL Chairman Soising Rongpi Lam Ke Jai Pon Ke Non CCU Asong Mahang Patheke Karbia Khai Kaching Room Adim Puta Ningje Pon Son Si Kaprek Hampang Asong Atum Tame AIKSU Ke Klem Ke Dam Laan Sose Kapang Tang Ponangji Pu Alam Jai Pon Rinti Lapen Nonaki Mi Maipu Sonjit Taru Pen Kadu Kawe Aphan Joro Pen Ingdeng Pho Mahang Kethek Ing Samjin Pen Pachun Pon Anglong Akisu Lapen Ke Karbi Anglong Arat Kima Article 244A along estimatum Klem Pon tu Balas Bangso Article 244A implement along Klem Pon Bom Atum Asong Dumong Estimatum Kakira Chirap Dunji Lapen Kinilitum All India Karbi Students Union Karbi Akhaya Phan Klem Nang Jia Sa Kidoan along Ke Nitum Kakira Lempoji Lapen Kakira Chirap Dunji Dipupen Sondon Terang Newsfast Karbi Anglong Pinya Dapor Pioneer Cap Apor KLA Maipu Hidina Rongpi Arideng Pen Songalama Ingthur Pon Alang Lilong Kacherap Kachetodun Kongchun Bang Lila Dharteron Por Pioneer Kebra Achitim Apor Dhorom Do Ana Chikimo Milur Kaipon Laswa Phi Tung E Longkamar Arani Kangpu Pon Lapen Akai Lamo Kethan Pon Borsing Rongpi Ahin Abarim MAC Lapen
ফুলমতি তেৰণপি লাছৱাফি পৰফাই কেপ আপৰ লোৱা থৈ কাংপুপন কামসিং হানসি KLA দুনমাই ফুলাপেন আলুহি সাৰ পোৱা মানপেন কাছে টংদুন HAD মিনিষ্টাৰ সুমৰং হাং মানপেং আলুহি ডক্টৰ লিপছন ৰং পিলাপেন কেথেগিডিঙাতুম চেটংদুন পৰফাই ক্ৰি সিৰা চিটিম আপৰ কাৰ্যমাই কাংপুৱালং কাংপুপন আবাং হিধিনাত ৰংপি মাইফু KLA লাছৱাফি পৰফাই হিনিয়াপৰ ফাৰমান বাংফু আমাই লাপেন ক্লিম সোমাৰ আতুম আচাতাই পামান পন আমি প্ৰত্যেক বছৰ জানুৱাৰী 20 পৰা 30 কাৰ্বি লাভনামাই পাতো এই বছৰ ইয়াত আমি পাতো যোৱাকালি ৰিচেপশ্যন হৈছিলে তো আজি 22 কিন্তু হ'ব তো আজি আমাৰ ৰাতিপুৱা 8টা বজাত প্ৰায় 8টা বজাত মানে পতাকা চুলি এতিয়া ইতিমধ্যে এইটো যিটো চলি আছে ইয়াত গ্ৰন্থৰ বচন কৰিছে মাননীয় মন্ত্ৰী সুমৰং ইয়াত আমাৰ ইয়াত চিফ গেষ্ট হিচাপত আহিছে আৰু তেখেতে মানে কিতাপবোৰ মানে উন্মোচন কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ফাষ্ট কাৰ্বি আংলং Pinya Berta Lansi Pajudlo Domi Thagme Kardong